nkakwirega wakwica nkakwirega gahuriramo basi. Just wanted to make you sad. I'm glad as long as you aren't. I'll fucking kill you. Kura menyo shikorijiwe. Uriya mukobwa arankunda. Me too. Your sister fell in love with me, brother. Icyo nzi cyo nuko uriya mukobwa nkunda muvanda arankunda cyane pe. Rise. Biragutunguye n'agasiripurize se. Nakwica. Jamani utica umuntu wamukinga we. Stop it. Wa mwana rekeraho. Yamani yarishe umuntu wavuze rimwe ritanga abiri. Tu. Feri ya mbere baje kumupfuka ibipfunsi yatimbaguye umuntu. Iriya. Hello guys, I hope you are okay. So guys rero sorry ho gakeya reka tubanze twamamaza mbanze mbabwira aka kantu ariko video yanyu nyine iraje komeze. Vuga ngo guys hari ukuntu nyine rero tuno dufilme ntutwishimire ariko bikangombwa ko ukeneye full nyine episode cyangwa full season. Icyo gusaba no gufata iyo nomero iri muri screen igihugu cyose abahereremo cyose tuguha filime ku buryo bwiza sikakugera utwandikira WhatsApp. Mu mwaka wa 2026 ubu business nyinshi ziri gukorerwa online. Aka kanya ushobora kuba ufite YouTube channel yawe, TikTok, Instagram ndetse na Facebook ariko ukaba ukeneye ko zizamuka kuba followers ndetse ukajya unarebwa cyane bihagije. Ushobora kuba ufite YouTube ukaba ufite watch time 4,000 ariko ukaba nta subscribers igihumbi ufite ngo applying nawe ufata amafaranga nk'abandi. Igisubizo nta kindi, tugufasha kubona subscribers 1,000 no kurengaho mu gihe wabishatse ku giciro gito cyane. Aka kanya ushobora kuba ukeneye kwiga ku editinga, ukaba ukeneye kumenya uko wazamura social media, uko wakora ama website, ukaba ukeneye amasomo ahagije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri social media. Icyo tugusaba no kutwandikira kuri WhatsApp tukagushyira muri groupe, ntago duhenda. Tuzabereka uburyo ba applying live bakora monetize, tubereke byose uko bikorwa. Biraterwa nawe n'icyifuzo cyawe. Icyo usabwa witinyanga amafaranga ni menshi aho gutwandikire utubaze nusanga turi kuguhenda. Amahitamo nawe ugomba guhitamo kutugana cyangwa se ntutugane bitewe n'ibyo wifuza. Aka kanya ushobora kuba ufite business, ufite company runaka cyangwa se ibindi ukora ariko ukaba nta muntu wizeye wabona wakwamamariza ibikoresho byawe ndetse n'ibindi ukora. Iyo nomero iri muri screen watwandikira, waduhamagara tukagufasha kukwamamariza ibintu byawe udahenzwe. Ushobora kuba umu videographer, umu photographer cyangwa se umu disc banner ariko ukaba nta bikoresho ufite byizewe. Tugufasha kubona kamera nziza, tripod n'amatara yayo, tugufasha kubona machine nziza, desktop ndetse n'amascreen meza ku giciro gito cyane udahenzwe natwe tudahenzwe. Ukeneye amaradiyo meza, ubwo byose biri mu byo navuze haruguru aho. Iyo nomero iri muri screen yagufasha, watwandikira cyangwa ukatuvugisha tukabigufasha. Aka kanya tugufasha kubona televiziyo nziza, yaba izifite screen nini cyangwa se intoya, biterwa na design ushaka cyangwa se ubuso ushaka cyangwa se urungano size, ibyo turabigufasha. Aka kanya ushobora kuba ufite igikoresho ariko akaba nta mutekinisiye wizeye ufite. Aka kanya ushobora kuba ushaka isaha nziza yizewe, ushaka amatara atari yandashya vuba, ushaka amasharijeri yihutisha. Igisubizo nta kindi, ibi bikoresho tuvuze haruguru harimo amatara, sharijeri n'amasaha n'ibindi hamwe na Batitech Limited babikugezaho. Dufite umutekinisiye wizewe ukora mu ntara y'Iburasirazuba, ubaherereye Rwamagana, Kayonza, Ngoma, Kirehe na Nyakarambi. Wamuha igikoresho cyawe akagikora neza mu buryo bwiza nta kibazo kigize. Icyo usabwa ni ukutwandikira kuri nomero twabahaye muri screen cyangwa se ukatuvugisha. Aka kanya ushobora kuba ukeneye kwiga ku editinga, ukaba ukeneye kumenya uko wazamura social media, uko wakora ama website, ukaba ukeneye amasomo ahagije ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri social media. Icyo tugusaba no kutwandikira kuri WhatsApp tukagushyira muri groupe, ntago duhenda. Kugorwa. This will never end, will it? Ibi ntago bizigera birangira ariko. Yamani. Guys. Hakuno. Baby. What have I done I don't understand? Is it me? You are like this. My father is like this. I'm tired of telling you, but... Siendambe kuchamora nkubona umeze gutya Yamani. Whatever savages is... Hakuno. How
can you try to fix something and destroy everything else? ese ni gute washaka kugira ibintu utunganya uri kwangiza ibindi? And how are you different now? How are you? ese ubona weho na Alex mutandukaniye he yamani? Utambeshye. Ubona mutandukaniye he? Mbwiza ukuri. Any different then? Chen mba mbona nta tandukaniro mufite hagati yawe You nawe. tell me right now how you are any different from Alex the one Nyine mbwira wowe uko ubibona mutandukaniye he? Arahabura kumbe Alex nyuma yo gukubitwa yaje hano muri hotel. Code komanza hano. Ebe uzasiga muri hotel kuva bamwirukana. What happened this time, Eric? Eric bigenze bite none? Problem at the hospital right now. Niba ari ikibazo kiri kwa muganga zaze ejo mukazi. Send me from the hospital. N'ubundi je mvuye kwa muganga. I'm sorry to inform you that Ubabare kubikubwira. Ariko bakwirukanye dore n'ibyawe byose dore ngibi hano. Baragufukuje Steven. Barakwirukanye Steven baramwirukanye. Steven no ku kazi kwa muganga nabo baramusezereye ntago bamukeneye. Steven yamanitse agati yicaye ariko bisa nkaho kukamanura biri buze kumusaba guhaguruka no kukitendeka ahubwo. Alex areba. Kureba hano. Alex yarabibonye arumirwa muze. Last blow off the Sherringtons. Ibyanyuma byawe wari ufite hariya ha. Udufoto yari afite twari tumanitse muri ofisi twose baratumuhereza. Ibiki byose barabimuhereza. Nakabunda. I didn't know you had a gun. Ntabwo narinzi kugira imbunda papa. Ntabyo narinzi. Siyaza hano nawe kiri hano. My mother didn't lose any time. Mama ntago ajya atinza mudo. Damn it. Kigali we. Karire yamwereje agafoto ka nyina ari kumwe na George basohokanye n'ibiki. To me. Reka Not turebe. important. Nta kintu cyadanje kirimo muze reka turebe. Reka turebe. Reba. Nabibonye muze yarababaye. Shaye hano mutukura murya. Ibintu byose biri kumusha mukabireba. Because of him. Ibi byose nukubera uriya mukinga ngo ni George. George Aiden. George Aiden ni uri kuneza ibibabazo byose. Father. Papa. Muze. Father. Ibyegereza umutima papa, wibyegereza umutima. Look at me, Father. Banze ndebe mu maso papa. That man is nothing, okay? Uriya mugabo nta kintu ari cyo. Break you, okay? Nta kintu ari cyo kuguhemukira ngo akwangiriza ibintu muze. Burns like embers and scatters like. Uriya ameze nka wa muriro w'ibishwangara kumwe yabimbwiye mu kanya nukwaka isagonda rimwe irindi isagonda umuyaga ugahuha ivura ikagenda bikarangira. We're here for you. Nothing will happen. Twe turahari ku bwawe nta kintu kizigera kiba nk'abana bawe papa. Got it, okay? Uri kunyumva papa? We're going to take Mom away. Mama tuzagenda tumufate tumujyane tumwambe uriya mugabo kandi uriya mugabo none igisekeje nta nubwo ari interested muri Natali ifite undi mugore bita Oruga ahubwo abangaba kubera kwa kuntu ngo umunyabyaha irukanga nta muntu umwirukanganye dore ibintu babitekerereza do biri très bizarre koko très bizarre ku buryo bukabije iyo byabacanze nabo nta wamenye ko ibiki do. Did you see this? Do you like what you've done, Mother? Bigeze ubibona se mama tugushimira ibyo wakoze. Carla, Kalila you know that it's not real, okay? urabizi ko ibyo babonye atari ukuri. Do you know what I do know? Uzi ikintu nzi mama Destroyed our family so bad. nuko watwangirije umuryango kandi cyane Over. Carla, wait now. kandi cyane pe. Let go. Kandi buretse nshinguka ndeka nigendere mama karabaye. Kaeva kari hakuno mwibuke Kaeva niko kantu gahuza na Yamani bonyine. Na mama na muze wa batatu gusa. There is no such thing. Oh my God. Let me come home.
and explain everything. Oruga reka mbanze nawe nzagusobanurira ibintu byose. There's nothing I can't explain. Nta kintu na kimwe ntabasha gusobanura byose nzabigusobanurira n'ukuri. Ninjira aho ngaho ariko. Hey, umva ariko. just believe me and trust Nyizera mugore mwiza. me, your mother, okay? I'm ready. Yende iteguye. Hakuno. Carla now. I bet she's looking for an opportunity to run. Reka njye kureba kariya ndabizi bari gushaka impamvu yo gusinda. I think this news will be more useful for us, Dad. Ajye kumushaka hakuno kugera no. Kugera no abura umuntu. Dad? Papa. Papa, kugera n'ahantu muzeri yatsimbye imbunda ntayihari. Karabaye. Karabaye imbunda yarayibuze. Ha! Pick up. Itaba mujinga gitaba. Steven ageze kwande, ageze kwa George. Kureba hano Alex ni uri kumuhamagara aramukupa reka ajye kwica umuntu mwireke. Shira gutya. Nimero hamagaye barayifunza. Sikigari we. Akuru. Cyonzi cy'amaraso agiye kumeneka. Steven yavuye hano yarakaye. Jinga ntwari umugore asenyeye urugo ibintu byose arabyangije. Umurebye amakosa nta nubwo ari yande arayajuja. Ubwo nayo uyu mugabo Steven ukuntu bavuga mu kinyarwanda cyanya cy'ubundi ng'inkubisi y'amantu zigira gute. Irayitarukiriza. Nkubisi y'amazirano kirayitarukiriza. Yaje hakuno. Steven yarakaye. Never see this. Reba hano mwana. Aha. Oh. This is perfect. Simbona sibari sawa. It's going to get heated. Biraza gutuma uriya mugabo arakara ngo ni Steven nashake. And you're ridiculous. Shaman nawe rero uri kwitwara mu buryo ntazikize. We don't have any peace in our family. We Nubundi ko nta mahoro asanzwe ari muri uriya muryango wacu. every day. Buri munsi nta mahoro abahari. Telefone irasona. Look, Reba do. speak of the devil. Tukivuga se kibiramamaga. Come on. Alex aramukupa ndakwiyama. Okay, I'm calm, okay? I mean, after a certain point, you become immune to this. Ubundi yo unyuze mu bibazo byinshi birangira uzikiza ubudangarwa kuri byo. Mu magambo make ngo wirukanka nimbwa ukayimara ubwoba barongera baramuhamaga. You'll never get in that swamp, okay? Look now. Subona. Sir, he sends a message. Tukimara kwanga kumwitaba yohereje message. Father will kill your father. Icyo nzi cyo papa agiye kujya kwicaswa. Niba ari ibyo ukora bikore fasta papa agiye kwicaswa. Ha! Yari yanze kumuhamagara itamuhamagara. What the hell are you saying? Niba icyo uri kumbwira. He took the gun and left. Icyo nzi nuko papa wanjye akimara kubona ifoto afashe imbunda ahita asohoka. You ruined our family. Wa mukinge. You don't stop. Watwagije umuryango ku buryo utajya urekeraho kweli. Baze ko nabyo babirenganyirije yamani. Nibiki bigenza bite? Jamani. Farida? Florida we. Florida we natari mu rugo. Where is my dad? Papa wanjye ari he? He's not in his room now. Ko nawe uri mu cyumba cyari he? Did you talk to him today? Wigeze uvugana nawe uyu munsi muzehe? Did he see the news already? Yigeze abona amakuru y'ibyabaye? Dear. He must have left early in the morning. Ntabwo yigeze abona umenya yagiye mu gitondo sinzi ahantu yagiye. Yesterday. Kubera ko ejo namwumvisha avugana kuri See telefone. Mr. George. Washaka kujya kureba Mr. George. Is my father going to see George? Kubera iki se papa ajya kureba George? But he was nervous. And now if he has seen the news, then, well... Yari yarakaye ubwo rero nimba yabonye amakuru nawe urabyumva ibyakurikiye wabona ariyo mpamvu yagiye kumureba. Then, I hope nothing bad happens. Mana mfashe ntagire ikintu kibi kiba pe. Kiri niyo mana ndi gusaba. Okay. Umbu yaratashye. George. Tashye. Kizano yamana ari kumuhamagara. Kiriwe. Sanga. What's going on?
kikiri kujya mbere kugera wasanga hararangaye kugera wasanga hararangaye rebe mwibuke Steven ari muri iyi nzu mwumvishe ko na muzehe nawe yaje muri iyi nzu kureba nde kureba George yinjiye mu nzu hakuno ko yakinjiye mu nzu isasu ryaravuze shoferi nsigari ya hakurya kiri guhamagara muzehe amubwira ati bimeze gutya hamagaye yamani ko yagahamagaye telefone iri hasi yamani uko yagahamagaye telefone iri hasi ko yagahamagaye telefone iri hasi ko nyiri telefone niba ari hehe sinzi sinzana muri telefone ari jamani yamwe yirukanga muze muganga we bimeze bite kugera mu nzu yasanze muze aryamye hasi asanga na sekuru aryamye hasi amaraso yuzuye agatuza asanze amaraso yuzuye agatuza muzehe yasanze George hasi afite n'imbunda mu ntoki asanga na muzehe nawe hasi gasani sogokuru ibyano sogoku nawe ibi ni ibice ukoze muze cyangwa Kigali we uyu nawe ariko polisi tayari Kigali we I came in. I saw your grandfather and I muri inzu mbona sogokuru wawe aryamye hasi. I don't remember the rest. Sinibuka ibyakurikiye icyo nzi uko nije mu nzu mubona aryamye hasi. Nibuka inzu twe duheruka Steven ayinjiramo. Bivuze ngo byanze bikunze uyu ni Steven. Byanze bikunze uyu ni Steven. Police tayari binjira hakuno. Police yinjira hakuno sinzi. On your feet. Take them out. Take them out. Out. Upstairs. Search upstairs right now. Musore murebe no hejuru mwana. Aba babasohoye gutyo. Sinzi ukuntu wajya gusohora polisi ngo tubasanganye imbunda tubasanze iruhande rw'umurambo w'umuntu ngo simwe mwamwishe. By'umwihariko noneho mu nzu yawe. Uzi na saka zose zimaze iminsi ziba muri iyi famiye. Nyagasani. Chief, a man's dead. There's a corpse inside. Ariya mu nzu harimo umurambo. Right now. Ariya mu nzu harimo umurambo. Haya. Filime ajyaryo ubundi hakuno du. Polisi uramutse ushatse no kujijinganya hano isasu urarirya barakwica. Maboko inyuma bose barya ipingu. Mwese murafunzwe mushinjwe icyaha cyo kwica. Muzehe. Let's get away from here. Wa mwana nari nakwinginze ngo uve hano ugende. Sinzi ibintu warugarutse hano uje gukora. Ndabizi muzehe. Ndabizi muzehe. Ndabizi. Ikibazo sonzi icyo nimba batagiye kugishina sasa gusubiza inyuma yatangiye kwibuka ama message n'ibiki byose arabyibuka neza buryo Alex amubwiye ati by the way, what's your surname?
izina As ryawe you are getting divorced with my kubera ko ugiye daughter, gutandukana get n'umwana back. wanjye izina ry'umuryango naryo rirakwamburwa naryo uraza kuryamburwa. Arabyibuka ukuntu muzehe yari yakaje Steven n'ibiki byose ni yamani. Right now, let's go. Kira tugende muze tugende shato batambikane. On the floor, my dad. He didn't kill my grandpa. I swear they framed my Papa wanjye ntabwo yigeze yica They sogokuru. came in. Man, calm down. Tuza hamwe ngo tuze. Grandpa. They framed my father. It was Stephen Sherrington. Yari Steven Sherrington niwe wabikoze muzehe. He was coming here to kill you. Yaraje hano ari wowe waje kwica. Yaraje hano ari wowe waje kwica kishwa shawu. Man, it's okay. Atsinda ufite ibimenyetso ntabwo atsinda ufite ukuri ishazwamwe. Yari Steven Sherrington ngenda abizi. Alex ari hano ari kubyumva. Alex ari kubyumva abonye ibibaye byose. Sinzi. Sinzi. Alex ahita cyunta bamubonye ko ari hano. Reka nta muntu wigeze abona ko ari hano. Ube muzehe hano yaracaho. Range Rover Steven Sherrington. Kureba hano uwamuhamagaye aramukupa ndakwiyama. Kureba hano hari imiti afite mu modoka. Ntangiye kwibuka Steven niwe wishe muzehe. Ntangiye kwibuka ukuntu ibintu byagenze. Yamaze kumwica. Areba hano habona imiti. Uko yakabonye imiti yibuka ko iyi miti ariyo George yigeze gutera Alex cyagiye bamuzana bamuteye icyuma. Amubwira ati umwana wanjye ko afite isereri wamuteye ibica namubwira ati namuteye imiti musinziriza. Steven yahise ayifata imiti. Ko yagafashe imiti yari yamaze kwica muzehe tayari. Ahita aza hakuno arabanza yoza imbunda arayihanagura avanaho ibikumwe by'arabisibanganya agufatira ya miti hakuno ya miti isinziriza ashyira muri serenge muri syringe n'urushinge mu gitoyi ashyira mu gitoyi hakuno nibwo George Aiden yinjiraga yageze amasanga muri se yaryamye hasi bari bamaze kumwica muzehe bari bamaze kumwica nibwo yagize gutyo kijya kuvanayo telefone bahita bamutera imiti isinziriza amanuka atyo. Ko yakamanutse gutyo. What goes around comes around. Akebo kaji wa mugarura sha. What goes around comes around. Akebo kaji wa mugarura. Akebo nigeramo. Maze gutyo afata imbunda Steven. Agafashe imbunda. Nibuka rero sibamenyesha ibimenyetso n'ibiki byose. Nibwo isasu ryavugaga. Twaryumvisha isasu rivuga uyu mugabo akimara kwinjira. Nuko Steven byose yabigenjeje. Nibyo ari kwibuka. Steven nibyo ari kwibuka. Isaza afata ya miti isinziriza ibice byose. You're both going where you deserve. Mwembi mugiye aho mukwiriye kuba muri. To the grave. Ugagiye kujya mu gituro. Brother to jail. Undajye muri gereza. Kabisa. Steven yamaze kubikora. Steven arahumura. Steven yamaze kubikora. Steven ararenze atekereza kabira itacaho. Aranikomereza. Nta n'ikintu wazo namushinza. Nta n'ikimenyetso na kimwe bamufiteho. Pull up to a secluded spot. Umusa ushaka ahantu hari umutekano parika imodoka gato nkwereke. Hari utuntu nshaka kwikorera. Nta kintu wamushinza. No, Farida, do you see this? My father and George both aren't answering. Slowly, Sure.
mbonera ari papa ari George nta numwe uri kunyitaho. Just wait. Do not get involved. Let them speak and figure it out. Tuza wigira ibintu ujya kwivangamo utazi n'ibyo bari kuvugana. Tuza genda gato. Jugu icyo atazi muzehe yapfuye. George bamaze no kumwambika ipingu baramutambikanye. Byose bikozwe nane na Steve. Good, only good. Witangira gutekereza nabi ibi bintu birarangira neza hano nta kibazo kibirimo. No. I'm calling. Nothing. He won't pick up. I mean, we're not... guhamagara Yamani ntabwo ari kunyitaba icyo batazi ibintu byahindutse. Ingoma zahinduye imirishyo. And had the pain. I can't get what he could still be on about. Iwaba ari gutonga. That's what I'm thinking. Nanjye nibyo natekerezaga. Ibiki? He just got beaten and is in pain. Don't blame herself. Which of us loved the right person? What love? Ese urukundo nicyo buri kunyurira wowe uri kunyurira urukundo nicyo. That's what he said to Yemen. Ibyo nibyo bwe Yamani. Sister fell in love. Uramukunda ngo we nawe murakunda. Genda nkunda kira kigoryi. No, this time I'll areka ndamwica. Ase we kwica niyo gahunda mugira muri iyi nzu. It's to make people mad and it's not a sin. It could happen. What could happen? What could happen? What the hell are you on about? What love? Ese uruye rukundo muri kuvuga je nagire Alex. Nonsense now. Yes, ibyo ninjye bibwira wimbwira ubugoryi ntago ari njye wabivuze. Go and wash your face and calm down. Baza uje gukaraba mu maso birashira nawe. Just shut up now. What? Did I start it? You did. We byari ngombwa kutangiza biriya ninjye bitangije se wavuze ibintu by'inkundo muri iyi nzu ni njyewe. His son texting me. Where is my phone? It's in my phone. Telefone yakiriye ari kumwana we yandikiye. Steven Sherrington was there. Steven Sherrington yari hari aha. Nawe twabonye Steven se yahageze ava hajya he. Yahageze ryari se. Soon. Just wait and he'll tell him when he asks. Don't have time. Hajye dusigaranye nyamunyu mva ushigenda gumaho. Asikigari we. Hakuno Yamani isheni muri gereza. Sinzi ko none ari buze kuva mutu. Nashikomeza na episode kurikiye. See you guys dukomeze